Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu Abinyandeti ni umbola kana serikali yake yena mubango museo kondo wa muika serikali ya Masako sala mubeani wa maondo mamuika yikita mubango wa kwekithia muika nkili inyama na tano ni makwata oto kanzika yoni siya kumokilia na kuyendese kemikalile yo ungua walanio wa Machakos Youth Empowerment Program. Ainene acha thini chambo ya siya akama kanisa wa AIC Machakos area kanisa ni wa AIC Bomani wa binyani umbola ndoto nene yake ne kukilia na kumakwata mbou amuika dan. Gavana wa kaunti ya Masako na nava kanisa ni wa AIC Bomani. Ni wasilese kana serikali ya kaunti ya Masako sila kwa mubea wa maundu maamuika ni wikite mwale makwena makwikithikana amuika ni magwata mautuika makwena kusila wala ni urona mbiu wa Machakos Youth Empowerment. Danyangie kata nundu ainyenga kivila kiki cha governor anengie ena kitumi chake keseo nikenesa dani ndo mutabia development tima lelo stima kewo na masibitali sisi oka investment ila nene nisianane investment ila nene ni chao nisianane mwinonye no asasiana o unit ni train tasiana mbe wa ngili tatu kalaina siana hivi beamwe alani no se beamwe no se tenga toa driving gananga driver's license gamananga boda license na gamananga digital licenses ange ngatwa youth service 1000 ni munonye baba mami na training no kana mananga meyo makambese chao where na yute me asu na manenge meyo makwatane mokete manenge loan kemgene ile atatu mazima mabingwa we abana esu ni investment ila nene mwako ni osasiana ngilinya na maana 5 na isu sioswa kuma ba ndwani ona tena form ila mwezi wa mikutano ende mikutanoni kuma kila village na netu mutangasia na tienda mwambe ose on tuyume to amisiene tio mwezi musio lote kendo tio mwezi musio lote mbenetina tukoso kana kama musio shute kanenga nei musio shune wokela kana ndo nokela mungu mwimetho mama tisawa siana isu 1500 sithi Machakos Youth Service nene maplamba yiko siana hivi ona kazi mwingo na kazi bake na skills na kena certificate na certificate hii ile inengawezi kuko ovyo ne anita na isu print ya London wavinda nini wakulio nayo kanisa ethukume kwa vakuwi na muika nikenda kukithikana ni metha maikunwa sindu nilesi avata cia utungui na ivindani ukita kwitha matoma kwiyungamia withiete na wea mwingi wao deal na youth yito. And I'm asking Bishop in the church, let us pay a lot of attention to the young people of this country and especially Masako. Siana isi ito ni mwezi bandu inabikie inakola ngewa ya kanisa tena ni owo mazi yake mbano maboya kana makaboya ndo tayako kaziuwe one kanisa tike kata tikaenda by the way tena we mwingi wa nini na nasuma one nuno mwa kwa mageti otwae kaba makanyoso muvyo kutaya kutwana ane na ivindani ya awavika chathini cha umbano wa kaulo atoiwa kiwanzani cha AIC Bomani nola waete vamwe akama area no ya Masako na lana ya thaithima kanisa wa AIC. Daniela Mwankela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masako.